Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Kgotso tjhaba sa Rantsho ke tolo sa Magribo se se buang mona moshana wa thaba e qopotsweng ka mosong ntate Phakelo Mthakathi taba ena e tla lebile wena ya kgosi ya ka marangrang mona ke fihla ke fetana le video ka nnete mo hlalosang hore ka nnete Basotho ba ka Lesotho ba fihlileng ka kwano ba sena ditokomane tse ba supang ka mo ka nnete ba hle ba bona hore na ka nnete ba hata kosene jwang wa e bona taba ena e ntse ke elellwa hore ka nnete tse ding tsa dintho ha o di tsebe ene tse ding tsa dintho ha o tsebe rona ho etsahala eng ke ena tabaka Basotho ka Afrika Borwa ka mo ba busy ba lwanela naha ya bona e leng Basotho land ebile ba ntse ba etsa mohwanto na mehwanto e ntse e hlahella mona haholo ka Sasolburg ka mane ka nnete o ko hlahlahelle ka mo ka Sasolburg o ko utlwe taba ya Basotho hantle hore na ka nnete di eme jwang taba tsa bona. Jwale ha o bua taba hore ka nnete ba hate kosene ehlile e batla e nqa ka e fihla moo kgola ka hobane taba Lesotho le Basotho ba ka Afrika Borwa ehlile e thathanyana ehlile le beng ba yona le bona e ntse ba hlola ra utlwana. Jwale nna jwale ka tlolo sa Magrebos moshana thaba e qopotsweng ka mosong tlolo sa Bataung ka nnete ne ke re ka nnete le fumane tsela le mokgwa hore le lokisa jwang taba ene le fumano le etse dipatlisiso hantle hore na taba ya Basotho hantle e eme jwang ka Afrika Borwa ka mo hobane jwale re tlo qetelletse re hatane dikhonso ena jwale sa re hatane dikhonso ha e tlo ba monate kgosi ya ka hobane ke bona kganyapa e sentse tla e lebile ka kwano ene ha se ntho e batlahalang. Ke a utlwisisa taba ya melata, ke a utlwisisa taba ya Nigeria, Somalia wa e utlwa mara ha re tla re lebile tjhaba sa Rantsho teng kgosi ya ka tlo tlameha re hate butlo hobane le bona beng ba yona ntse ba hlola le bona e ntse ba hlola kgosi ya ka. Jwale ntate wa ka taba ya March and March ke e tjhaela monwana taba ya ntho ntso e etsa ke e tjhaela monwana ntho ene ke tjho fela ke re ntho ka e buang fela e nngwe kgosi ya ka kore re bona hore na re kopanya matsoho jwang batho ba Lesotho le Afrika Borwa re bona hore na melata ena ka nnete re hatisa kosene jwang. Jwale ha o qala ho supisa dithunyo di shebisa ka tjhabeng sa Rantsho ka nnete jwale o lata tshwene ka mora thaba kgosi ya ka nnete o lata tshwene ka mora thaba ke a tseba ha se le hore a sore ke motho le hore I am well known but to those ba na leng matla a ho fihlela ke tshepa hore ba ka o tag under this video o tsebo understand hobane jwale o tsosa kganyapa le tso le leqele jwale tje ka nnete o tso sa kganyapa le tso le leqele o qala ntho engwe yena o tla bo qala e nngwe taba kgosi ya o tlo qala ntho e ntjha hoduma Basotho ba ntse ba lwanela Basotho land ra utlwana. Jwale kgosi ya ka sheba mehato dikgosi sheba mehato ya lona ke hona ntho e ke tla e buang fela ka ka nnete sheba mehato ya lona hobane bashana ba eso ke yona ntho e ke tsebang hore ka nnete bashana ba eso kgotso ke ntho ba na le yona mara jwale ka mabaka wa bona hoduma ntse re lwanela naha ya eleng ya rona
nna ne ke sa batla re fihle moo hobane ntse re phedisana mmoho, jwale ha o etsa tjena ka nnete o palame se seng sekuo se ka ra ntate wa ka, ene jwale sena se fate makwatsi se baka ditaba. Wa utlwana, e re ke di hate mohatla kgwedi, tla boela ke kgutla hape ka taba tse di thata go taba tsa Basotho di hlotse Basotho, taba tsa Basotho di hlotse Basotho, di hlotse diboko ntate. Jwale ha o qala ho hata mosima ona ka nnete o tlo ba ka morearea kgosi ya ka, e le ntho e re sa batlahaleng hobane ke a tseba meha e so e kgang. Heli re felle mo ka dithapelo nna tlolo sa makrebo sa moshana wa ka thabeng e qopositsweng ka mosone, tlolo sa Bataung ha ke mo Taung fela, ke mo Taung wa Thulomphete seja batho. Ka nnete ke be wa lebanya Thebele nna o tlo tlameha o lebanya le mosadi wa ka wa Maditjhaba hobane bana ka tla o ile ba ntse ho nna ka nnete nna mokgwa ka ke ipisetsa marumo hore ke nama fela ke ipisetsa e ke e besetswang kgosi ya ka. Re ke felle mo nna kgosi ya ka, ke tla boela ke kgutla hape. Uyazi le yabantu bokufika le South Africa komele sihlale phansi icabange kahle, sizibuze imibuzo sidiscuss siyabantu bale South Africa ukuthi ngabe yini le ebadonsa kangaka ukuza la eSouth Africa, ngoba lalelani ngale ye march and march ngeke sinqobe, ngale i-Operation Dudula ngeke siyinqobe. Uyayibona kodwa le yamancinza, le MK lakho uyayibona le yamancinza, strategy samancinza angaze ngibone bemsupporta kakhulu la ko march and march, angaze ngibabone bemsupporta kakhulu umancinza, angaze ngibone Operation Dudula imsupporta kakhulu umancinza, kodwa i-MK lakho noma abalandeli be-MK bayasupporta wonke lama organization azama ukudila nabantu bokufika. Bengase nje silapho umango bese Zuma nawe lapho sisiwe Operation Dudula oleader i-Operation Dudula mangahlangana nje nale plan le yamancinza nimlekele noma lithathe leso strategy samancinza sokubakhipha, ngoba into eba attractayo, into edonsa abantu bokufika bagcwale kangaka le South Africa, it's not because amabhoda avuliwe and so on, but into ebadonsa kakhulu beze le South Africa when it comes to imisebenzi, inkampani, when it comes to ama bosses baqasha bona ngoba bafuna ukuthi benze abantu abazobenza ama slaves, babakhokhele ama wages amancane. So mesingenza ngalendlela enza umancinza sidile nabaqashi okuyibona, sidile nenkampani. Operation Dudula ifocus ekuyinkampani, i-March and March ifocus ekuyinkampani, MK lakho ifocus ekuyinkampani. Buka singayinqoba lempi mabengasebenzi, bangazambela bona njengoba bazifikela, not ukuthi sibaxoshe ngenkani, ngoba ukubaxosha ngalendlela lena kuzodala udlame okuveza ukuthi ke abantu baSouth Africa noma iSouth Africa ayibafuni abantu bokufika emazweni abo, ngoba amazwe abo azubathatha njenga nabantu abenza into errong la eSouth Africa bona ngokufika bengenamaphepha. The only strategy engasebenza abantu basemzansi ile yamancinza MK lakho yokususa abantu bokufika le South Africa, ngoba sesiyathola ukuthi into ebadonsa le South Africa imisebenzi. Okwamanje ugovernment ngabadiporta bazabuye, as long basenemisebenzi eSouth Africa bazabuye, noma ningabaphusha Operation Dudula lenzeni basazabuya futhi, uhambisa 5 kubuya 20, uhambisa 20 kubuya 100. Asivale umpompi lo okuyibona abadla kuwona abaphuza kuwona ekuyimisebenzi, asitile nabaqashi bala inkampani lezi ezila eSouth Africa ukuthi singancame zithuthe, ngancame kuthuthe zona zambe zovula amabhizinisi abo kulowo mazwe lawo. Ngicabanga ukuthi ngiyazwakala lapho. This whole agenda of March and March and these marches that have been happening, it's like they're actually raising something. I don't even know how to say it because this cannot be. But I remember Ongizwe Mqunu actually addressing this issue of Basotho in South Africa to say, nope guys, we are not fighting you. Sotho people and Swati people are actually our brothers and sisters. We are not fighting you. Do not panic.
which for me, I just feel like this has actually gotten out of hands. Like really, this have gotten out of hands, because why are people seemed to be concerned about this whole thing that have been happening in South Africa? Everyone just feel like they are being targeted. Everyone just feel like they're being attacked. Or is it because the fight is just escalating slowly but surely? We are getting there. Remember, at first the fight was against illegal immigrants, and then out of nowhere it's against foreigners, and then like now you will be sitting there asking yourself, "Ore, who's next? Who is next?" Because the people that came out and also attacking Tonga people to say Amashangani, they have to go to Mozambique because they don't belong in South Africa. A lot have been happening. That's where I saw what something is off, something is wrong, and it needs to be fixed. It needs to be addressed as soon as possible, because if we don't do it, a lot is going to happen in this country. Now Sotho people are also concerned about this whole gender, because everyone now is sitting down asking themselves, who is next? That's the question that everyone is asking themselves. Who's next? Because this has been escalating for the longest time. It moved from illegal immigrants to foreigners, and then Amachangani, Tonga people are also included, by the way. Yes, they're also included. And this one of Sotho people, it was just, they erased it. Same time. They did not wait any longer. They actually came forward and said, guys, the fight is not against you guys. Even with Ghana people, we saw Ujacinta saying that Ghanaians overreacted, because we were not fighting them. We were not going after them. Which there is a specific group, for me, I feel like there is a specific group that they're going after. It's just that they don't want to say it. But they should say it so that everyone feels safe. But one thing for sure is that everyone is asking themselves, who's next? Who's going to come next after these foreigners? And then who's coming next? Who's next? And these people will be South Africans. But anyway, please say your thoughts down below in the comment section.